sigurnosna i obrambena politika počiva na fantazijama, ne na stvarnosti, zato sam glasao među ostalim protiv. Umjesto da se fokusira na mir, ona se fokusira na rat, počiva na istim fantazijama kao na onima da će sankcije slomiti rusku privredu. Predsjednik Macron ovih dana sazvao je sastanak u Elizejskoj palači i traži da se pošalju naše NATO vojske u Ukrajinu. To je van svake pameti. Tko će se boriti za Ukrajinu iz Europe ako se i toliki Ukrajinci ne žele boriti nego bježe ili u Europu ili u Rusiju? Vojske Europe su u rasulu, ne mogu popuniti svoje redove i godišnje regrutacijske kvote. Nema opreme, oružja i toliko toga je zapravo poslano u Ukrajinu ili već uništeno. Nema niti streljiva, niti dovoljno proizvodnih kapaciteta. Ali ono što je najvažnije, nema niti volje. Prema istraživanjima tek 72% Amerikanaca, 82% Njemaca, 71% Francuza, 73% Britanaca, toliki postotak se ne bi borio za svoju zemlju u slučaju rata. O kakvoj obrambenoj politici pričamo ako nemamo ni ljudi, ni sredstava, niti volje? Da bi se borio ili ginuo, čovjek mora imati neke nematerijalne vrijednosti kao što su sloboda, vjera, zajednica, nacija ili pravda. Za nikakvu ekonomsku zajednicu i korumpirane političare se ne gine.